وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي بسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون أي ودر تمنيتنايو لومون أقداس زبلنايو زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا خد كسولو دما تحتنا نعجمكم صفح تنتنا بزعبا أكايدانا علمنا كنرينا زقرم فتساميتا دما كنركن فتنينا مسو كله دما كانت تحازوهم فتنينا كسام موداتا مسانا تصنيكم لايك بمقبار تدقيفكم دما زبالة يخون مالتيو so let's start مجمريا بزني جمر. Latest on the war raging in the heart of Europe between Russia and Ukraine, which is close to entering its fourth year. Loud blasts and air raid sirens rang out in Kiev earlier today as Britain's Prime Minister Keir Starmer made a surprise visit to the Ukrainian capital. Kiev officials said that air defense systems in the center of the city were... Na UK Prime Minister again Europa نزق دايزي نخشنا خرو زي قبر ويبلومن حدا كابتن مشنكار قدام عايز العمون أبو دما زبلت أسرح هذا سرح زلو دما نا يوكي منجستيو برايم مينستر ناتهم لما ناب كيف تقع عايزنيرو لك عبتنا تقعزو عبتبوتاتك ما تخلو راشا بدرون تحيتهم من يرومي بحلالو عبتوانتي تدرونات أو متين كم زلا حقنا تعلودي يقولون تزرباناتهم نقطعنا كبير عندكن الريبورت مالته تا غازيتنيا تبلو زلا زي كون استحبري تاكب كابتن منشتاتنا يوكي زوتسيو سلازي أبو فتنا كم استقبرلو engaging enemy targets. Ukraine claim its forces repelled a major Russian drone attack. The UK leader signed what Downing Street calls a landmark 100-year partnership with Ukraine. The new deal formalizes Britain's economic and military support already pledged to Ukraine. The UK Prime Minister hailed closer than ever partnership with Ukraine. Seventh meeting with President Zelensky. I'm here at the burns unit of one of the Kiev hospitals, which is a grim reminder of the heavy price that Ukraine is paying. So حدش ديل اسمه وجن أوروبا نفسه كيف حجرنا خدم يوكرين زجبرو زلو ديل أنا مالت حجرات فلت إني خاجن كم زناي أوروبا أنا في وتيري فلتني انتهيتي زهوز أم زلا وشتم انتهيت كم زجبرو زلو كرد أنا يكلني زلو هو راشقت وتكلم إلى اليوم that's clear everybody knows that again أبقى بسي كنا تاتم بيبكا أوكي من قد غيركا maybe إن راشا لو ميت سعران تخونجن استراتيجي غيركا نجزيو سلام نفتر ولا إلكا سلام كتفتر تخليها اسم سبازياتهم بفتسو يوكرين أم انتاي كتوه من يوكرين زلي زلو أي فلتني يعني نتام يوكرين انتاي كجبروم يوم زلي زلو ولا حدا زب زي بلون جيرم كتفوهم نيم مدبهم ولا انتاير دانني راشا كتفواي دليلهم قد ميوجن يوكرين كتفوز دليل يوم دمسلو تزبط أفينا تامر يتراي كتفلهم زدلي مثلا مهنياتو زي اسم أوهج نزيا كم تعلقم إلى متود بكم تانية. In Ukraine is still continuing, approaching its 3-year mark, in fact, and the armed forces are struggling to recruit new troops. Kyiv's under pressure from the United States to lower the mobilization age from 25 to 18. It's an unpopular prospect, pushing some young men and their families to make tough choices. DW correspondent Sonia Falnikar reports from Kyiv. This is Maxime's favorite sport. So انتايم زبلوم زلو حدش ونا يكون كدك زي ريبورت غير لكم تجيكن اتي مشوقة أنا برتعي خير له بايدن كابسلت أنا ورد خير كله ولا نتن لاست مني تليفون وزلو أنا رأني يوكرينجن ما مليسو مشوقة أنا أسر الله ميز خير زلو سلما من سيات اتي جدد اسكرناك 17 شو من تكورت كم زلو يمسونا بروم زلو 17 شو من تعمت انت وريدهم نتهم من سيات ملو نتهم تليفون زلو عدد ملو نجم باركوز دو مالتي إذا هاجر زيا بزي ود كم دخلت الرفيع تفريدة زلا نخت تزحزن كفالنات بزح سميت ومالله خطري يحبوا يوم جن every time أبتندى مغابر قال خمسة وخلو تري قاتي تهزبي تراوما ناتو درجة ولادي سبزي كسرية لان كتول الخليقة تكينات كم حسن عبس مراتي زلوا بزي سلزي حجينا زوم من السياق تاي قبرو مالو رايو أتمنى أتهاجر بتوكرين زلو يعبله هزبي كله كتصمت هاي دلني يبلا له زغبر اتخالص اني تزله ياخلني ابزو منسيات كن وردا يندلنا يبلو سمعوا مجي اذا نغرات اذا عدنا كون كله كم سيطانو غيرم تزاربو لز نبر
هذا كابزنا يوكرين كنتات بسفح ريبورت خبرلو زمرتكو أنا قبل الإيرترا اتزخفة جبن بمفصامهم إيرترا نخطف وسينهم لا حزب إيرترا نخط حنا مسحر دما نخيت حنا زغبرو زنبرو سعر ترايز راينا كل زن ريد لنا تهجر على حدا قاضي قلا إيرترا بنت أريهم صاروا بنيرهم كدود عسكرنا جيلا النت سليفري بنيرهم هجين أبي يوكرين قداي لولا ونتها مسمسة نو بحيلي ولا تمنى سي كله كعسكر ولا تنشتي وسدوه ولا عبد الجوز ولا سدت كيدرلو كابو حرايتي لكم نعمل سلكم ينايبلو مالو تغيرون تسمعين ده فلان سلمتاي أمناتهم كون كله حجز بحال يلن كجبرو زي كل نجار دما يلن أمنا يكالو تجارات كم بفلاي نخت أفاس توسنا لنا هجرات مسرت عو حزبات التقيمة هجران خيط كلا خلون مقاتلو زلوا على هجي سبب بوتدرنا موالك نبرالو ما نتايكم كل نو absolutely not حدا جاب زقات مكان التجبرو بزو نجارات هلون مالتي هجرات دما تمساسالي من قد يزغطل حدا كان تقاتيمون كل زكاة على كجبرات فترة يوكرين دما حنت كابنيا in Kyiv, but his training will soon come to an end. Maxim turns 18 in November, the age starting at which men are forbidden to leave Ukraine under martial law imposed at the beginning of Russia's all-out war. Before that happens, the teenager, like many young men his age, has decided to go abroad to study. I want to leave because I could be drafted into the army. I'll be able to return when the conflict ends. انتهي بلالو كان عسرت شو من تعمد من خالوك حد ما لو كابت هاجر so as simple as that عسر شو من تنهر وزع حكا كابت هاجر بفتون كتوت أفكر كاني ما شاء الله حق له ودا عسر شو مثلا لعل ودي بزخوني يكون مغنيات بتعنا يكون ولا بتمرتي يكون بزخوني يكون مغنيات كابت هاجر كوت يبلو سلامتاي كمان لا اكساتي سألنا حساب عند ميزة كل شعور وتدرناك خير مالتي زيادتهم كابت هاجر له تم عمود زلوا مالتي قد ما عسر شو من تعمد تم صدرهم دقم انتهي صبيانكم زلوا سلادي فلتو بزخون يخم مغنيات جيرو كابت هاجر كوت وامي فتن الله سلازي تحقن تحت كور دوي مالتي سبكي وقت ستدليم عمزر لو كاب يوكرين بفلاي دما نعشتو أودات ولده قلتي في دسدد دلو لنفسي لي كونه نتوم دو كيلو مغنياتو انتهي صبيانكم زلوا سلازي فلت أبزا هاجر زيا ودز ولده يكسني لهم it's very very dangerous كم زنا هنا خلون كقلت ويفتنيهم نزينا جرزي صح تدوت إذا حبريت هذه تانكس قاعدة وتسوز غنغمة. If the war lasts for 10 years, God forbid, then it's a one-way ticket. It's still hard, but I have to accept it. Those worries have intensified as Ukraine increasingly struggles to replenish its ranks and rotate exhausted forces off the front out of willing recruits. That's prompted calls by the US, Ukraine's biggest military backer, to lower the call-up age from the current 25 to 18. Olga Kupets is an expert. So, انتي تي قديت ايو تزلو كنتات نقيرو كاب تتعسرا زلو انه كاب تراح مشون لا على زلو مليسون كوك دلونا بعسر شو منتين دحتوهم زلو لازم على الدماء نتريف زلو من سيب ملو حجاب ذكر دانا زلو كاب اسرا مشون تحت زلو او وش عسر شو متن اسرا مشون بزو من سيات تهاجر تريف زلو خي مثلنا ودي راني بتهاجر يوم زلو تزركاب ودي بزو خوني يخون من قد كاب تهاجر كوتس يزدلي مخنياتو دص بيزلو عجاي فلطي كلمتي قدر اسكرنا مبصحو فحد ميزدلي انت لا يكون they will take that person كوزو مخانون موداتو دما بي مخاني فلطيو ازيوم حجز وسدو زلو دما كابتو ناي كلام زغره عجاي زلو مخنياتو بتبتب علي ما جنبار توسوم زلو اتي جنبار دما دفعات ابز فرسول زلو بوتاتات ابز قطفول زلو اب حماق مدرخ اب زلو امصي ما جنبار نزيت لما مدسب درار ጥቂት ምግባር ጥራዩ ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክብለሎም ኣነ ርግፀኛ ብጀካቶም ኣብ ከተማታት ኮፍ ኢሎም መሬትና ክንከስራ ይደልና ብላብላ ዝብሉ ዩክሬናውያን እቶም ኣብ ምግባር ዘሎ ርግፀኛ ነዚ ኩነታት እዚ መክትእ ክግበረሉ ከም ዝደልዩ ግን ናቶም ዘረባ ናቶም ድሌትን መን ይክሰምዖ ምክንያቱ እቶም ነቲ ኩናት ንክቕፅል ዝደልይዎ ዘለዉ ሓይልታት እናኣተው ኮንትራት ይገብሩ ውዑል ይፍርሙ ገለ ይገብሩ ስለዚ ነቲ ኩናት ኤክስቴንድ ንክገብርዎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ እዚኣ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ዘናውሑ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ብከምዚ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ስምዖም ንእሽተይ ድሕሪ ክንሰግረ Olga Kupets is an expert in demographics.
She says the war has further slashed Ukraine's already shrinking population. The potential pool of young male conscripts in the country, aged 18 to 25, she says, is just not sizable enough and should not be sent to fight. Studies in Britain show that the younger the soldiers, the worse the consequences in terms of PTSD, alcohol addiction, crime, suicide. So if you take this into account, the losses for Ukraine will be huge. For Maxime's family, the So تحطو دلو decision to send him abroad انتي تبل ጸኒها بحفشة እቶም ወታደራት ንኣሽቱ ከለዉ ኣብ ግንባራትን ኣብ ውትድርና ተወሲድካዮም ዋላ እንተደይመይቶም ተመሊሶም ጥዕና ሂሉ ሓንጎሎም ጥዑይ ኣይከውን ኢሎም PTSD ይብልዎ እዚ ፖስት ትራውማቲክ I don't know ገለ ሕማም እዩ እንታይ እሱ ድማ ሓደ ንእሽተይ ኣብ ሕማቕ ሞትን ስቃይን ሕማቕ ነገራትን ምስ ረኣየ ምስ ተመለሰ ናይ ኣልኮልን ናይ ካልእ ሓሸሻትን ጉዳይ ዝኾኑ ምክንያቱ ኣእምሩ እቲ ፅሩይ ዝነበረ ኣእምሩ ስለ ዝተበላሸወ ሕማቕ ስለ ዝረኣየ እቲ ዝረኣዮ ሕማቕ ድማ ንሓንጎሉ ናፃ ክገድፎ ስለ ዘይክእል ፕሮሰስ ክገብሮ ድማ ስለ ዝከብዶ እንታይ ይኸውን ተስፋ ይቆርፅ ኣብ ሂወት ስለዚ ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ ድማ ኣብ ሓፀርቲ ኣብ ሕማቕ ወልፍታት ኣብ መስተ ኣብ ሓሽሽ ኣብ ገለመለ ይወድቕ ስለዚ ብንእሽትዩ ሰብ ኣብ ከበድቲ ኩናት ምውሳድ ንዩክሬን ብጣዕሚ ሓደገኛ ይትብል ፀኒሓ ምንም ክሰምዓይ ሓደጋ ናይ ዩክሬን who cares ዕላማ ነትዮም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ድሌታቶም ክሰብረሎም ክኸላሎ እቲ ኮርስዎ ዝደለዩን ክወዝዎ ዝደለዩን ከሳልጡ ክኽእሉሎም እዚ ኩሉ ሰብ ዝመውት ዘሎ ንናፅነት ናይ ዩክሬን እዩ ናፃንያ ነይራ ዩክሬን እንታይ ዶ ነይርዎ እንታይ ዶ ጎዲልዎም ነይሩ እዩ ሃገር እኮ ነይርዎም እዩ ኩሉ ነገር ነይርዎም እዚ ኩናት እዚ ንምንታይ ጀሚሩ ኣሚን ናፅነቶም ኣብ ተስዓታት እዮም ወሲዶም ራሻ ጎረቤቶም እያ ነይራ ሕብረ ሶቪየት እያ ካብኦም ከይዳ ራሻ ኮይና እሶም ድማ ዩክሬን ኮይኑ ጎረባብቲ እዮም ነይሮም ብፅቡቅ ይነብሩ ነይሮም ይነግዱ ብሓደ ይሰርሑ ነይሮም ደን ድሕሪ ክንደይ ሓደ ሰይጣን መፅኡ ኣብኡ ኔቶ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ተቆፃፂርዎ ዕልዋ ገይሩ ኣብ 2014 ንሱ ዝደልዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንሳ ትደልዮ መንግስቲ ምስ ራሽያ ንውግእ ከዳሊ ዝኽእል መንግስቲ ኣምፅኦም ተዋሳኣይ ድማ ገይሮም ክዋሳእ ዝኽእል ኣክት ክገብር ዝኽእል ኣምፅኦም ካብ ጥራ ሰብ ተዋሳኣይ ዝያዳ ዘዋፅኡ ኢሎም ተዋሳኣይ ኣምፅኦም ዘለንስኪ ድማ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ይዋሳእ ኣሎ እዛ ድራማ እዚኣ ድማ ተሰሪሓ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ድራማ ፕሮፌሰር ለመንባ ዝበለ ፕሮፌሰር ያለመንባ ይመስለኒ ነዚያ ፅቡቅ ገይርዋ ተዋሳኢ ስለ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ይዋሳእ እዩ ዘለ ኢልዎ ኣነ ዝሕዝነኒ ኣብ ሪል ኩናት ይዋሳእ ኣሎ እቲ ዝዋሳእሉ ዘሎ ግን ሰብ ሂወቱን ናብርኡን ወለዱኡን እዩ ዝኸስር ዘሎ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ እቲ ክኸውን ከሎ እቲ ኩነታት ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ሪል ኩነታት እንታይ ይግበር ኣሎ እቶም ዩክሬን እዚ ናይ ዩኬ ዝገበሮ ክንሰምዕ መድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ኣለኒ We're here in Ukraine, and while meeting with President Zelensky today at his palace, the presidential palace, there's a Russian drone hovering overhead. It was shot out of the sky while you were having your meetings. What did President Zelensky say to you about it afterwards? Well, I think for both of us. ኣብ ትርክብ እናተዳለኹም ከለኹም ድሮን ናይ ራሻ ኣብ ልዕሊኹም መፅያ ነይራ መጥቃዕቲ ንክትፍፅም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ዩክሬን ስለ ዝዓለያ እምበር ኣብ ልዕሊኹም መፅያ ነይራ ብዛዕባ እንታይ ልካ ዘለንስኪ ብምባል ተሓቶላ ከምዚ ድራማቲክ ንሱ ኣብ ዩክሬን ስለ ዝመፀ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል እያ ተፅበየ ዘላ እታ ጋዜጠኛ መስለኒ ወይ እውን ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ስቶፕ ክገብር ነው መሊሱ ክውስቕ ዝኽእል እቲ መጥቃዕቲ because at the end of the day በዓል እዚ ብፍላይ they are big targets ናይ ራሻ ኣና ኣብ ሕጂ እቲ ድሮን ሰደድዎ ንዑ ክቐትልዎ እዮም ሰዲዶ ሞ ክብል ኣይክእልኒ ንዑ ክቐትልዎ እንተዝደልዩ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ብሰደዱ ነይሮም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ጠጠው ከብሎ ዘይክእል so it would be easier ንዓታቶም ነዚ ክገብርዎ እቲ ወይ እቲ ኦክሽነር ኦሬሽኒክ ዝበልዎ ሚሳይል ምሰደዱ ነይሮም if that was that important ምክንያቱ ግን ነዚ ሰብ ዝቐቲልካ ነቲ ኩናት ንምግዳድ ተደይ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ኩናት ዝኽየ ዘሎ ከምፃልካ ዝኽእል ፍሉይነት የለን But for everybody who experienced it, you get a real sense of what the Ukrainian people are facing every single day. That wasn't a one-off incident. Their resolve is incredible. Whatever the challenge, they have this determination to get through it, this real sense of national pride, civilian pride. I saw the same, we went to the hospital this morning and saw those that had come back from the front line. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዩክሬናውያን ዘጋጥሞም ዘሎ እቲ ናቶም ሞራልን ናቶም ትብዓትን ናቶም ቆራፅነትን ፍልይ ዝበለ ምዃኑን ወላ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ከይደ ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ካብ ኩናት ዝህረሙ
መፅኦም ዝሕከምሉ ሆስፒታላዊ ቀይዲ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ እቲ ዝኸፍአ ቦታ ንፖለቲከኛ ነቲ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩናት ውፅኢት ናቱ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ኣብ ሆስፒታላት ኢኻ ትወስዶም ዘለካ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ እቲ ስቃይ ኤግዛክትሊ ከመይ ከም ዝኾነ ስቃይ ንክፈልጥዎ እንተኮይኖም ኣበይ ኢኻ ክትወስዶም ዘለካ because that's where they can see the pain ናይቲ ህዝቢ Now, Russia has once again launched dozens of long-range ballistic and cruise missiles targeting Ukraine's national energy grid. Authorities said 2 critical infrastructure facilities were struck in the western region of Lviv, that's close to the Polish border. Emergency power cuts have been imposed in several regions. Kyiv also came under attack, with hundreds of residents taking shelter in underground metro stations across the capital. The attacks came just a day after Ukraine launched its largest ever missile strikes on Russian infrastructure. An oil refinery, a fuel depot, and an ammunition factory were among the targets hit. So ኣብቲ ሓለፈ ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ መጥቃዕቲ ጌራ ከም ዝነበረት ብዙሕ ተቕርፂ ናይ ራሻ ከም ዝሃረመት ብድሮናትን ብካልእ ዓይነት መሳርሕታት ጌራ ተባሂሉ ነይሩ ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ራሻ ኩሉ ግዜ ግብረ መልሲ ኣሎ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ብርቱዕ እዩ ብዙሕ ዕንወት እዩ ዘውርድ ስለዚ ኣገይን ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝገበረት ንከተማታት ናይ ዩክሬን ብፍላይ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ዘሎ ናይ ፀዓት ድዩ ናይ ማይ ድዩ ናይ ካልእ ዓቦ ብዙሕ ከም ዝሃረመትን ብፍላይ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ምዕራብ ናይ ዩክሬን ዘሎ መብዛሕትኦም ቶም ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ራሻ ኣብቲ ምዕራብ ናይ ዩክሬን ዘለዎ እዮም ንሳቶም ድማ ካብ ራሻ ኣዝና ርሒቕና ኣለና ናብ ኤሮጳ ዝቐረብና ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ዝያዳ ንሳቶም እዮም ነቲ ታሽሙ ዝገብሩ ስለዚ ራሻ ድማ እሱ ካብኦም ርሑቕ ስለዘይኮነ ንመጥቃዕቲ ናቶም ንዓታቶም ኮላይ ምክንያቱ እቲ ምብራቕ ዘሎ ድሮ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ተባዲሉ እቲ ምብራቕ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ናይ ዩክሬን ዝቕመጥ ዝነበረ ድማ ራሻዊ መበቆል ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ዩክሬናዊ መበቆል ዘለዎ ኣብቲ ምዕራብ ዝቕመጥ ነይሩ እቲ ኩናት ድማ ከም ግቡእ ኣይሃሰዮን ግን እቲ ራሻ ድማ ኣቦ ብዙሕ ግዜ ብሚሳይላት ብሃይፐርሶኒክ ከምኡ ድማ ብካልእ ዓይነት ሚሳይላት ከም ትሃርም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ኩናት ድማ ኣገይ መመሊሱ እናበርትዕ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናይ ዛሕሊ ምልክት እውን የርእየለን መሊሱ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ Some of them around 1,000 kilometers inside Russian territory. And we're going to take a closer look now at the use of longer-range weapons in this war with Anthony King, Director of the Strategy and Security Institute at the University of Exeter in England. Welcome to DW, Anthony. Can I start by asking, with longer-range missiles and drones, are they generally used? What are they generally used for in wars? So, ብሓፈሻ ዩክሬን ትጥቀመሉ ዘላ ታክቲክ ናይቲ ዓበይቲ ሚሳይላት ይኹን ድሮናት ናብ ውሽጢ ራሻ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ Well, I mean, long-range missiles have been used for a long time in terms of precision strike on military targets and also critical national infrastructure. And since the summer of 2022, we've seen both, well, initially Russia and then Ukraine using missiles and or drones to target such facilities in other countries. So the usage in the war is entirely conventional and long-standing. Now, thanks to Western military aid and the expansion of its own production, Ukraine does now also possess longer-range weapons. How has this fact changed the war? Well, it's significant. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ገጀፍቲ ሚሳይላት ዝበሃል ንኣገዳሲ ወታደራዊ ዕላማ ወላ እውን ንትሕቲ ቅርፂ ኣገዳሲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ንዑ ንክትሃርም ትክክል ዕላማካ ጌርካ ንክትሃርም ክልቲኦም ሓይልታት ዝጥቀምሉ ዘሎ እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ ኮንቬንሽናል ልሙድ ንዓውደ ኩናት ዝጥቀመሉ ሚሳይላት እዩ ዝብልሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ለውጢ ምፅኡ እዚ ማለት ዩክሬን ብዙሕ ከም ዝተተኪማ እንታይ ለውጢ ምፅኡ ኢላ ንዝብል ይክመለስ ይክፈትን ዘሎ ግን ማለት ለውጥ ያምጻለሁም ክንብል አይነቅም How has this fact changed the war? Well, it's significant. I mean, President Zelensky and the Ukrainian armed forces have been calling for these longer-range missiles, the American-US ATACMS system, and also the British Storm Shadow, and in fact, the German Taurus system. But the German government has not allowed the release of those weapons. So they've been calling for them since 2022, and finally were allowed to use them from this autumn. And it's made some difference. The Ukraine's been able to target command posts, logistic hubs, and now we see in this attack, the attack yesterday, critical national infrastructure which supports that military effort. So it's had some effect on military operations. It's made it more difficult. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጀርመን ነቲ ናይ ሎንግ ሬንጅ ንነዊሕ ክሃርም ዝኽእል ሚሳይላታ ንዩክሬን ክትብ ኣይደለየትን
ሱጥራይ ዘይኮነስ ንኔቶ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ዘለንስኪ ጀርመን ኣብ ኔቶ ክነቱ ናይ ደልዩናን እዮም ኣሜሪካውን ኣብ ኔቶ ክነቱ ደልዩናን እዮም ስለዚ ሕብእብ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ሓደ ሓደ ሃገራት ኣለዉ ዝደልዩና ብዙሓት ግን ኣለዉ ዘይደልዩና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እታ ቪድዮ ተረኪባ ከምፃልኩም እየ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋራት ሚሳይላት ክትጥቀመሉ ከለካ ንዕላማ ናትካ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክሕግዝ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ወታደራዊ ዓቕምካ ከደላድል ወይ ናይ ፀላኢካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘደላድል ዘሎ ዝበልካ ዕላማታት ኢካ ትሃርም ስለዚ እቲ ትሃርሙ ዘለካ ነቲ ወታደራዊ ብቅዓት ናቱ ነቲ ወታደራዊ ስልቲ ናቱ ከፍሽል ዝኽእልን ከውድቕ ዝኽእልን ከዳኽም ዝኽእልን ምዝኸውን እዩ ስለዚ ክልቲኦም ሓይልታት ትጥቀምሉ ዘለኩም እዩ ብፍላይ ንራሻ ከምኡ ስለ ዝገበረት እዩ እቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክተብፅሖ ዝካለት ክንብል ንኽእል ካብ ወፃኢ እንተዘይከውን ዩክሬን ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቅ ደፊኡ ከም ዝነበረን ዝክሪ ኢና እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዩክሬን ብዙሕ ደፊኦም ንራሻ ዳርጋ ኣብ ዶብ ናይ ራሻ ኣፅሖሞም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ኣብ 2022 ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ናይቲ ኩናት ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት እዮም ኣምፅኦም ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ ንክውስቁ ድማ እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ዝብል ድማ ኣዚዞም ንራሻ ፅቡቅ ገይሮም ክስዕርዋ እዩ መደብ ነይሩ ምክንያቱ ፅቡቅ ገይሮም ተዳልዮምሉ ስለዝነበሩ ንሳቶም ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ኣዳልዮሞም ስለዝነበሩ ብኩሉ ዓፅዋርን ገለ ድሕሪኡ ግን ራሻ ዳግመ ግምት ምግባር ዳግመ ውደባ ምግባር ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ሓንፂፆም ነቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ሚዛን ቅይሩ ወኪሎም ስለዚ ዩክሬን ብ40 ዝኾነ 50 ዝኾነ ሃገራት ተሓጊዛ ኩሉ ዓይነት ተዋሂብዋ ንራሻ ክስዕር ተልእኮ ተዋሂቡ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ኣይከኣልን ብሕጂ እንታይ ክኸውን ኔቶ ሕጂ ካልኩሌሽን ናቱ ክቅይር ይፍትን ኣሎ እዚኣ ስምዕዋ ለንቀነ ዝወፀት ቪድዮ እያ Senate approval or an act of Congress. Will you commit to adhering to Senate approval or an act of Congress as required under that law that you authored if President Trump attempts to withdraw the U.S. from NATO? Well, first. So እዚኣ ተሓቲ ዘላ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ተረቂሑ ዘሎ ኣብቲ ሰነት ሂሪንግ ማለት እዩ እንታይ ተሓቲ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ንኣሜሪካ ካብ ኔቶ ከውፃእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ንስኻ እንታይ እቲ ዕላማ ናትካ እንታይ እቲ ሓሳብ ናትካ ከመይ ይመስል ብዛዕባ ኔቶ ንገረና ትብሎ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ሰባት መሪፁ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ President Trump attempts to withdraw the U.S. from NATO? Well, first let me say that President Trump has appointed an ambassador nominee for NATO, which clearly indicates his role to engage in that. Second is the law is what it is. Obviously, as you've mentioned, I was a co-sponsor of the law, and so it's tough to say I'm not in support of a law that I hope to pass, and that I think it's an important role for Congress to play, because frankly, it's not just about the withdrawal piece of it, it's the contributions we make towards the power of the person. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ completely ካብቶም ናይ ውግን ወረ ውግን ዝደልዩ ሰባት እዩ ኒዮካን እዩ ግን ኣብ ሪፐብሊካን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሕወስቲ ኮይኑ መርገፂኡ ክቅይር ኣሎ ወይ እውን እቲ ብውሽጡ ዝኣምኖን ብደገ ዝዛረቦን ክዕርዮ ክኽእል ኣሎ ብውሽጡ ግዙእ ናይትዮም ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ብደገ ግን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቦታ ክረክብ ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ገለ መለገለታት ክብል ኣሎ ኩሉ ነገራቱ ግን ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ይኮን ዶናልድ ትራምፕ ብመሰረቱ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይደሊ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት እውን ርኢና ኢና ምሕዳር ናቱ ኩናት ኣይደልን እዩ ነቲ ባክግራውንድ ናቱ ክትርኢ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ሂወት ምሉእ ብሆቴላት ዝሃብተመ ሰብ እዩ ሪል ስቴት ሆቴልን ሪል ስቴትን ብኩናት ኣይኮነን ዝሰርሕ ኣብ ግዜ ሰላምን ርግኣትን ቱሪዝም ምስ ሃለወ ይትሰርሕ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ካሪየር ፖለቲሽያንስ እዮም ትኽኢሎም መፅኦም ብፖለቲካ መፅኦም ኣብ ፖለቲካ ድማ ደሞስካ ጥራይ ላዕሊ ካብፅሓካ ኣይክእልኒ መጋበርያ ናይ ካልኦት ክትከውን ክትክእል ኣለካ ናይ ትካላትን ናይ ኮርፖሬሽን ናይ ሃብተማትን መጋበርያ ምዃን ኣገዳሲ እዩ ኣታዊታት ካብኡ ዝርከብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ፖለቲካ ምስ ወፃኻ ናበይካ ክትከይድ ሮታ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ፖለቲካ እንተፀቢብካ ተመሊስካ መምህር ዲኻ ክትከውን ነዳቃይ ዲኻ ክትከውን እንታይ ኢኻ ክትከውን ስለዚ እዚ ስለ ዘጨንቆም ንሳቶም ድማ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ፅባሕ ንጎ ካብቲ ፖለቲካ ምስ ወፁ ቦርድ መንበር ቦታ ክቦም ዝኽእሉ ንዓታቶም ከገልግሉ እዮም ዝፍትኑ ረብሓ ከም ደቂ ሰባት ረብሖም እዮም ስርሕሶም ስለዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ናይ ኔቶ ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ክትወፅእ ኣይትደልን እየ ዝብል ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ንኣሜሪካ ናይ ኤሮፓ ከመይ ገይሩ ክወቃ ሕጂ ስሙ still resides with the Congress. Now maybe as if confirming moving towards the executive branch, I'll become I'll forget that lesson a little bit. I hope not, but ultimately I still recognize and understand that the power of the purse is with Congress, and it's an incredibly important power. Let me point on NATO one thing. I think there's a misunderstanding about it. The NATO alliance is a very important alliance. I believe that. I believe alliances can be and has been very useful. Without the NATO alliance, there is no end to the Cold War. In fact, without the NATO alliance, it's quite possible
that much of what today, at the time, what today we know as the Europe, would have fallen victim to aggression. بزي نيتو نيتو أقداسنت كم زلوا يرداني له نيتو العلا أقداسنت هلو زيادة كزارب كله ني أوروبا زلوا إلومي أوروبا نبلو زلنا بزي نيتو أي محل ونير ويون كم زنا إلومي كرتن ملكعنا أي محل ونير ويزبل زلوا أوكي بس كان اسمع هذا تايك بالني أوروبا هم يجروا قوميج. But what's important for the United States is not just to have defense allies; it's to have capable defense allies, allies who are capable of defending their region. And I think there is a question to be asked. I'm not stating a public policy position. I'm stating a question to be asked, and that is, should the role of the United States in NATO in the 21st century be the primary defense role or as a backstop to aggression, with countries in the region assuming more of that responsibility by contributing more? Now, look, in fairness, and I think the further east you move in Europe, the more money you see spent on the military as a percentage of GDP. But I think there's سنتاي زبل زلو نأمريكا هنري خلنا تي نيتو انت عين قرط خلو ولا وين أنا قلت نحن نيتو تألا يعني سوي وانتي مش عرفتك نبل كلنا ساكت زت أخو بدأ يكونوا أمزل لهم حيل تكونوا لهم يزبل زلو شو حزتك مش عرفتها حيالات كوني خاتدلي سلزي انت مالتيو تي نايب حق تنيتو يدلي نايزو بلتقينهم جنزب إنفستو قبروا لهم وتهدروا عقمناتهم كحيلك خلوا لهم يلو أجي كل الزربازي بقنت اللي شو بتفلتوا زلكم إيروبا ساكن دو عايشي يكونون كل تشح إيروبا عبرت مسكومة تعرف قرب تلاعمتات أب كل تشح فرنسا جرمنا وتهدراو كم في كقوما بزح تنكسر سنين بزح تنكسر سناتن وتهدراو عامنا إيروبا بنا إيروبا درجة مالتيو تحتني تقينو وين كامنيت وتايت إيروبا عبرت ناتو تهدراو كم في نخجبر بزح تنكسر سنين ما نسك خليوه أمريكا هي تخلو انت خد قبل زلهم دا بلدي يكون كسر حدا اليوم بتعميم تفرونيرهم كان اوروبا عبرت امريكا كلام كبقس كلو انت اوروبا عبرت تعميم تفرونيرهم زي كعل لنا يخليو قال لهم لا يخلي نابلو سزي انت وتدراو عام كل كم زي بلو اما ودات وتدراو عام زي بلو كن زمع بل انت معبله وتدراو عام زلو حيل ماتيو كم زي يخلي حيلي تقبر يلا حيل انت زي بلكا كن لما انت جنزب لك حد زماتر مع الحيل ماتيو كزرفك يغلي كسرك يغلي سلازي وتهدرا كم فينا بالجرمن إيروبا نخيم عبل زخل كل سوم يوم جهات قمت لهم تايبلو نيتو وتهدرا عقم سلازي بلو ترقم يبلو أنا كلا على التوينا وتهدرا عقمنا تكعبك خلاله حقنا مزرعة الجيل وتم مبراق زلوا عبتدو بلاي راشا زلوا تنبالتكس بحالا 4% من الجي دي بي قلين 5% من الجي دي بي نايتنشتك وطبعاً غيرن زلوا يعني جنماني كوج مع الجرمن مع الإسبان مع الطليان يخوج بزي تنكندو باجت كجبرازي كعلى زلوا ساتنكا تكويناتون أدلاينتو هيرايني security problem على لون عامنانين مسرح شاد ما تشجر كفتح له بحالتين جن يعني زول زلوا نخلاتهم طب 5% من الجي بي نايتي باجتناتهم كجبروا ومو زي جنزب زملوا دما أمريكا ماتيو نتنايز وراء أمريكا كجلجل إذا حركاتهم ورمونجرس ويكا كابتناي نايكوينات نتنيو كان سبحانه سلزقونه ربحاناتو كميجرن تناس وارز فيها كامبانيات يربحها أتاوتات رغباي سلازي نيروبا سكويز تقبرهم 5% كفلت بلهم 5% دما sophisticated أسوار جزء تبلهم مخنياتو إيروبا يبلانكم زفر كامباني سلازي تجنزب دابا يمت ناب أمريكا ماتيو ناب كتبا أمريكا ناب كوربوريشنز أمريكا نتو طبعا أمريكا جروز ناتو كم زحيل تقبروا إيروبا دما يسعنوا حجين إيروبا خمي جرخص عرفهم يسموا. Broad acknowledgement across Europe and across multiple administrations, both Republican and Democrat, that our NATO partners, these are rich, advanced economies, need to contribute more to their own defense and ultimately to the NATO partnership as well. And that's a demand that's been made by multiple presidents across the years. And the fact that that is true has been revealed by what's happened with Ukraine. Look at the ramp up in defense spending and the industrial capacity of multiple countries in Europe as a result of an armed conflict. Imagine if that capacity had been there before, it quite possibly might have had a deterrent effect as well. So I think it's important that we have alliances, but we have to have alliances with strong and capable partners. حجي بلا جيريز وقوم زلو تي حيلناتهم كدلدل خلالو حيلناتهم زي دلدله محازوت ترجم يبلومن إذا كنا يوكرين مجمرة exactly كمون خبري من كنا يوكرين كفيتهم كنا يوكرين مجمرة كنا من تايكو قايا تراين مرحت حجرات أوروبا يلو 5 تحرقين تراين كدا على واز خلايا بلالو كنا يوكرين دم by design I think نزار بعض president says إسرائيل كنتن ناب دي ولا إسرائيل سلسلة ناب راشا غير غلب سفشة تزاري بالنير ني نيتون مبربر بينات كم سدلية تكوينا نوش تجبريجن نتهين نيتو أوروبا حوارات مختبرة برتقين كا هاد عبريس كفتر كتكلا لك سودما ولا نيراشا بوليتيكية هاد مزوج زي زبلوي زي جبر جلو نأجندة نيتو
ምክንያት ረኺብካ ንከትሕይሎ ዝግበር ዘሎ እዩ ሕጂ ንኤውሮጳውያን ብግብጥ ኣልዮም ዝዛረቦም ኤውሮጳ ገንዘባ ኣብ ምንታይ ተጥፈወላ ኢሎም ሮታ ሶሻል ዌልፌር ገለመለ መዓት ዌልፌር ሲስተምስ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ንሕና ከምኡ የብልናን ኢሎም ሕማቅ እዚ ነገራት እዚ ሕማቅ ኮይኑ ስለተሰማዓና ይኮነን ዘይንገብሮ ኢሉ ገንዘብ ስለዘይብልና ምክንያቱ 5% ዲገለ ናይ ጂዲፒ ናትና ኣብ ዲፈንስ ናትና ስለንጥፎ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ድማ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ዘይብለን ኣብ ዲፈንስ ናተን ኣብ ምክልኻል ናተን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብራ ስለ ዝግደዳ ተረፍ የብለን ኤውሮጳ ግን ንዲፈንስ ዜሮ ገይረን ነቲ ገንዘብ ኣብኡ ዝኸይ ዝነበረ ኣብ ካልእ ሶሻል ዌልፌር ፕሮግራምስ ገይሮሞ ከምዚ ናይ ገነት ዓይነት ኣነባብራ ሰብ ቫኬሽናት ኣለዎ ተሓሚሙ ዕረፍቲ ኣለዎ እንተሓሪሳ ዕረፍቲ ኣለዋ ገለመለ ኩሉ እዚ ዕረፍታት እዚ ፅቡቅ እዩ ነዚ ኩሉ ገንዘብ ክከፍልሉ ዝኽኣሉ ግን ካበዩ ምክልኻል ስለ ዘይብሎም እዩ ንሰራዊት ይኹን ንምክልኻል ኣፅዋር ይኹን ገለመለ ገንዘብ ስለ ደየውፅኡ ዝነበሩ ኔቶ ኣለና ኣሜሪካ ኣላትና ኢሎም ይደቂሶም ስለ ዝነበሩ እዩ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ነዚ ነገራት እዚ ገንዘብ ከውፅሉ ዝጀመሩ ክህልዎም ኣይኮነን እቲ ፕሮግራም ዝኽእሉ ሶሻል ኮይኑ ሰባት ቤነፊትን ገለን ዝነብር ዘሎ ክህሉ ይኮነን ንሱ እዚ ግዜ ጠጠው ክብል ይኩሉ and not those who sort of have viewed the U.S. and the NATO defense agreement as an excuse to spend less on defense and more on some domestic needs. We have domestic needs too. These advanced, rich countries in Western Europe have enormous safety nets programs that they fund. We have domestic needs as well, but they've been able to divert or grow those programs because they don't have to spend as much on defense as we do as a percentage of our overall economy. And that dynamic needs to change. And I expect that President Trump will continue to forcefully make that point. And as you know, this committee and the Senate NATO so ቤላ ገይሩ ሃሊሙዋ እንታይ ኢሉ ድሕሪ እቲ ሴፍኔት ዝበሃል ዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ፕሮግራማት ዘለዎም ገንዘብ ሓለፋ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ኣብ ምክልኻል ስለ ዘየውፅኡ ዝነበሩ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ናብቲ ሶሻል ዌልፌር ይጥቀምሉ ነይሮም ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ኢሉ ስለዚ ንሕና እውን እኮ እንደልዩ ናስ ነገራት ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ግን ብዋጋ ናይ ዲፈንስ ምክልኻል ናትና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስትሬት ፎርወርድ ዘረባ እዩ ድሕሪ ኣብ ኔቶ ክትህሉ ኮይንኩም ኔቶ ዘድልየኩም ኔቶ ካብ ብጣዕሚ ዘድልዮም ዘላ ምስ ራሻ ሓዊ ይፅሕትሩ ስለ ዘለው ኔቶ ብጣዕሚ ዘድልዮም ብጀካ ኔቶ ሰኪሪቲ የብሎም ስለዚ ኔቶ ክንህሉ እንድሕር ኮይና ቅድም ናብ 2% ክትመፁ ገዲድዎም ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ እንጂ ድማ 5% ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኢልዎም ስለዚ 5% ማለት ካብ ነፍሲ ወከፍ ቁጠባ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ይክኸውን ስለዚ ነዚ 5% ከምፅዎ ተኮይኖም ካበይም ከምፅዎ ገለ ነገር ጠጠው ከብሉ ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ጠጠው ከብሉ ክእሉ ኣለዎ እዚ 5% ድማ ግጅፍ ገንዘብ እዩ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ዝኾነ ቁጠባ ማለት ስለዚ this is going to change the dynamics of ኤውሮጳ ዘሎ ህይወት ኣነባብራ ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦን ክነብሮን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝባንጎ ሓደጋ ከይወጥቀካ ሽግር ከይወጥቀካ ምጥንቃቅ ከድሊ ንመለስ ኣብዚ ሕጂ and think the U.S. should do everything it can to bring that conflict to a close. So, and obviously many are very opposed to that in Congress as well. So one of the issues I think is the most discussed and the most talked about in terms of what may or may not happen and what is happening there on the ground and what the reality really sets forth for us. So we are very, very honored to be joined here on the show by Glenn Deason, who's a professor at the University of South Carolina. Mr. Deason, thank you so much for being with us. Oh, thank you so much for inviting me on. Well, great to have you here with us. Earlier today, I saw that Mr. Keith Kellogg, General Keith Kellogg, who is going to be Trump's special envoy for Ukraine, has said that he's setting for himself a 100-day timeline starting on January 20th to So kam ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብፍላይ ናይ ራሽያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ስትራቴጂ ክጥቀም ክእል እንታይ ሜላ ክጥቀም ክእል ክኸውን ዝብል ዘረባ ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዩ ጠጠው ከብሎ እንታይ እቲ መደብናቱ እስከ ንስማዕ እዮም እዚ ፕሮፌሰር ግለን ዴኒስ ካብ ኖርዌይ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሕ ተፃሓፈን ብዙሕ ተዛረበን in the war in Ukraine that he's going to try to find a way to wind it down somehow, some way. How realistic does that seem to you? I mean, obviously, the war situation is not going well for Ukraine, but it does seem that there's quite a bit of resistance on the Ukrainian side to what to many seem, I think, like the most realistic options for a deal. Well, at least, extending it from 24 hours to ending the war to 100 days, it does seem more realistic, but it is a challenge. And again, I don't doubt that Trump genuinely wants to end the war. I think he sees it as too expensive. It can't be won. And probably more importantly for him, it's also pushing Russia and China close. sometimes ዝብልዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብሩ ከለና እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ጠጠው ከብሎ ክእል ኦፍኮርስ ስፔሻል ኤንቮይ መሪፅ ኣሎ ኬፍ ኬሎግ ዝበሃል መሪፅ ኣሎ ካብተን 24 ሰዓት ጠጠው ከብላ ክእል ኢሉ ዝፍክሮ ዝነበረ ድማ ቀዳሞት 100 መዓልቲ ዝብል ገይሩሎ ኣትሊስት ቀዳሞት 100 መዓልቲ ሞር ሪያሊስቲክ ኮይኑ ነታዊ ይመስል
እምበር ብዙሓት እኳ ተከታታሊ ሚእቲ መዓልትታት ዝኾነ ክገብር ኣይክእልኒ ሜቢ 6 ወርሒ ልዕሊኡ ከድልዮ ይኽእል ክኸውን እዩ ነዚ ኩነታት ጠጠው ከብሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ 6 ወርሒ ክበሃል ከሎ 6 ወርሒ እናተዋግኡ ንክፀንሑ ማለት ድዩ ወይስ ሓውሲ ምቁራፅ ተገይሩ I don't know. This is very complicated situation. So there's no way ኣብ ሓፂር ግዜ ከፈትሖ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ እቲ ከምኡ ዘብሎ ዝነበረ ድማ ጌጋ ሓበሬታ ስለ ዝህቦ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣደናጊሮም ይነግርዎ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ again እቲ ኩነታት complicated ኩነታት ምዃኑ እዩ closer together, which is creating other consequences such as de-dollarization, decoupling from the U.S. in supply chains, a lot of things which is very bad for the United States' relative power in the world. So I think he wants to end this, but again, I'm a bit skeptical because it's what the Russians want now is a big ask because they demand the core demand they had, which was initially agreed 3 years ago in Istanbul, was that Ukraine would restore its neutrality. There is no more NATO expansion, but that was the Istanbul agreement. Now, of course, after 3 years of war, there's also territorial concessions. So. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ከምቲ ቀደም ዝነበረን ከምቲ ቀደም ራሽያ ዝደልይዎ ዝነበሩን ዝብልዎ ዝነበሩን ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ኩናት መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ እቲ ክውንነት ናይቲ ኩናት ስለ ዝተቐየረ 3 ዓመት ድሕሪ ተዋጊኻ መዓት ደም ፈሲሱ ኣሎ መዓት ቅርሕንቲ ተፈቲሩ ኣሎ ስለዚ መዓት ቦታ ተታሒዙ ኣሎ ስለዚ ራሽያ ከምቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ በቲ ናይ ቀደም ጥራይ ጠጠው ክብሉ ከም ዘይክእሉ ካልእ ድሌታት ክህልዎም ከም ዝኽእል እቲ ቴሪቶሪያል ኮንሴሽንስ ዝብልዎ ድማ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ድማ ሙግየሩ ክቅባፅ ከም ዝኽእልን ራሽያ ኣክቹሊ ደይሓዘቶ ዘላ መሬት ናይ ዩክሬን እውን ይግባአኒ ትብሎ መሬት ኣለዋ እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር ሓንቲ ዛቶ ዝነበረት ማለት እዩ እንድሕሪ ዩክሬን ከምዚ መንገዲ ኮይና ነዘን 4 ኦብላስት ዝበሃላ እዚያን ክወስደን እየ ብዘይከኣል ዓለም ሴኪሪቲ ናተይ ነዚያን ክሕዘን ኢላ ነይራ ኩለን ካባተን ሕጂ ኩሉ ሒዛቶ የላ ዘይሓዘቶ ኣላ ስለዚ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን مش حزاتو زلات رايدي كله زي حزتو تحطو مريت كم زلوا عايز نقر كورسبت نيغوسيشن نوع حتى تاخذ رغبه دي ترغبون نساخ انت كدف تغل كن رينا غاسيلنا بحفشه تي زلو مدرخ ناي بحكي ببزح ملكع كراز غل مخانو ابزي ولا بعد كونريل دوغلاس ماغريغورون مسفيو تزاريبهم نيرم disappointed on that front as well. In fact, I think it may be infinitely more difficult. As far as understanding President Trump, you need to understand the people around him. And if you look at the people that he surrounds himself with and listens to, it's not surprising that he would have made any of those comments. I can't think right off the top of my head about anyone who may be more uninformed about reality in Eastern Europe, Ukraine, and Russia than Keith Kellogg or his sidekick. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምንታይ ተበጊስዩ ኣብ 24 ሰዓት ክውድኦ እየ ገለመለ ዝብል ዝነበረ ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ ያ እቶም ምስ ዝኸዱ ሰባት እቶም ዝቐርብዎ ሰባት ጀሚርካ ካብቲ ነጂ ስፔሻል ኤንቮይል መሪፅዎ ዘሎ ኬት ኬሎግ እዚኣቶም ኮምፕሊት ጌጋ ሓበሬታ ናይቲ ኩናት ዘለዎ እዮም ብቐረባ ናይቲ ኩናት ዘይርድዎ ዘለዉ ኣረግቶት እዮም ቀዳሞት ነገር ሓቂ እዩ በዚ እቶም ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ብፍፁም ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ዘረባን ፈኸራን እዩ ዘለዎም ስለዚ ነዚኣቶም ስለ ዝሰምዕ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኮምፕሊትሊ ብዛዕባ እቲ ኩናት ኣብ 24 ሰዓት ዝውዳእ ከምዚ ኣሜሪካ ብዙሕ ኢድ ዘለዋ ቡ ፀብለልትነት ዘለዋ ራሽያ ድማ ከምዚ ግበር ተበልዎ ዝሰምዕ ዝመስሎ ነይሩ እቲ ኩንነት ግን ፑቲን እዩ ፀብለልትነት ዘለዋ ንፑቲን ዝግበር ትግበር ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ሓስ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ጆ ባይደን ዝገበሮ ላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል ዝተሓብአ ምስጢር የብሉ ክገብር ተኮይኑ ገዳ ክቕፅል እዩ ዝኽእል ኣፅዋር ክውስኽ እዩ ዝኽእል ኪኑ ዝቕየር የለን እቲ ኩንነት ግን ንሪኦ ፀኒሕና ኣብ ቅድሚት ሰራዊት የብላን ዩክሬን ኣብ ዝዋን እቲ ዝዓበየ ፀገምናተ ሰራዊት እዩ ሰብ ስለተወድእ ኣብቲ ሃገር እዚ ናይ ኔቶ ሰራዊት ጌርካ ዲኻ ትዋጋእ ካልእ ኣማራፂ የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ብሓፈሻ ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ክቕይረሉ ዝኽእል ወይ ውንጠጠው ከብሎ ፀብለልትነት የብሉን እቲ ሌቨሬጅ ዝብልዎ የብሉን Fred Flights. And it seems that those two had presented a way ahead that Trump eagerly accepted. And if you look at some of his, what are they, X's or tweets, whatever we call them now, he adopted all of the utterly false, inaccurate numbers for casualties that have been, proselytized by the CIA, MI6, and the supporters of perpetual war against Russia. So I think from the very beginning, he was starting from a base of knowledge that was frankly inaccurate. So it's not surprising he said that. Now, as far as what can he do, I think increasingly the answer is almost nothing to profoundly influence events on the ground in Ukraine. The one thing he should do is that he should say, look, I didn't start this war. This is not my war. I want to end it as quickly as possible. And I'm announcing an immediate suspension
of all military aid to Ukraine. So بحفشة እቲ ሓበሬታ ሶም ዝብዎ ዝነበሩ ጌጋ ሓበሬታን ጌጋ ስእሊ ከም ዘለዎምን ኣብቲ ንሳቶም ኣበይ ክፅሕፍዎ ድያ ኣብ ካልእ ፅሕፍዎ ክትሪኦ ከለካ ኮምፕሊትሊ ነቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ዘሎ ዘየንፀባርቕ ህውቶታት ዝመልኦ ዘረባ ስለዝኾኑ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሓበሬታን እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከም ዘለዎም ካብ ኢኻ ትርኢ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድሕሪልካ እዚ ኩናት እዛ ናይ ጀመር እኳ ስለዚ ክውደያ ክብል ይኽእል እዩ ኣብዚኣ እንተነቂፁ ጥራይሲ ፅቡቅ ምክንያት ኣለዎ ምክንያቱ ካልኦት ኣዳልዮም ዝሃብዎ ኩናት ንሱ ኣብኡ ግዚኡን ጉልበቱን ሌጋስናቱን ከበላሽ የብሉን ታሪክናቱን ከበላሽወሉ የብሉን ነዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ንዑ ጠጠው ንምባል ሓይሊ ኣበይ ዘሎ እንድሕሪልካ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዘይናቱ ሓገዝ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ወር ኣትሊስት ነዊሕ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ንዩክሬን እዩ እዚ ኩነታት ክትቅበል ኣለካ ክብሎ ዝኽእል እምበር ንራሻ ኣይኮነን እቲ ፀገም መሪፅዎም ዘሎ ንሪኦም ፀናሕና ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን እዚ ኬፍ ኬሎ እዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ኩላቶም እዚኣቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ እዮም በቃ ምስኦም ማጋዮም ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ገለ መለ ዝብሉ እዮም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ንሳቶም ናይቲ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ኤጀንትስ ድማ እዮም ጅሱ ስለ ዝኾነ ንዕዑ ድዮም ክሰምዑ ንክንደይ ግዜ እዮም ከተሃልዎ ወይ ከመይ ገይሮም እዮም ከሽክዕዎ ሶፊስቲኬት ዝኾነ መንገድታት ክህንድስ እዮም ንሱ ደስ ዝብሎም ንሱ ዝደልዮ ነገራት ክዛረብ እዮም ድሕሪ መጋረጃ ግን ነቲ ነገራት ከም ዘይሰልጥ ክገብሩ ክእሉ እዮም ምስ ፈለጦም ድማ ምስ ተረድኦ ድማ ክሰጎም እዩ ንዖም ክትካልስ ክሰብ ክደልዩ 4 ዓመት ድማ ሓንቲ ከይገበርካ ክትከደለን ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ተመኪርዎ እዩ እዚኦም ሕጂ ምፅዎም ዘሎ ኣትሊስት ዝኣምኖም ሰባት እዩ ዝበሃል ግን ኢትስ የት ቱ ቢ ሲን ብሕጂ ክረ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅኦም ንሳቶም ከምቲ ንሱ ዝኣምኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ድዮም ወይስ there will be another game ብጌማት ዝተሃንደሰ ኩነታት ኢና ክንርኢ ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ንሱ so yeah pretty much ናብቲ ኩነታት ተመሊስካ ተሰሚዕካ እዚ እዩ And as you know, this committee and the Senate NATO Observer Group, which I co-chair, has made that point repeatedly. And we are now up to 23 of the 32 NATO nations who are meeting their 2% of GDP. And we have a number of them who are going beyond that. And it's appropriate. And I think the sentiment on this committee would be to agree with what you're saying. But to ensure that we continue to have a strong NATO, I think will be important not only to European security, but most important to our own security. I appreciate... We talked about Ukraine. I appreciate your past leadership in supporting Ukraine's fight for sovereignty. More recently, so ከም ዝትሪኦም ዘለዎም እዚኦም ናይ ዲሞክራት እዮም ንዑ ተሽሞ ገብርዎ ከለዉ ኩላቶም እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ወላ እቲ ሰነድ ዝበሃል ኩሉ ናይ ብድሕሪ መጋረጃ ዝቋፃፀሩ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዝገብሮ ኩሉ ንረብሓ ናይቲ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት እዩ ስለዚ ኔቶ ክቕፅል ከም ዘለዎ ንዑ ምድጋፍ ካብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ብምባል ሓሳባን ፅቡቅ ምንዮታን ትገልፀሉላ ብሓፈሻ እዚ ይመስልቲ ጉዳይ ናቶም ቀፃል ናራና ክንሪአልኩም ኢና መጠን እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ዝጅምረሉ ስልጣኑ ካብ ምስተቐበለ እቲ ኩነታት ዝያዳ ንከሳልጦን ክቕይሮ ከም ዝኽእልን ስለዚ ንገር ዘሎ ብዙሕ ለውጢ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ግን ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ኮሜንት ምፅሓፍ ደገፍኩም ኣይተቋርፁ እናበልኩ ምዝያለ በዋገ ትፈኩም ዕውት ክትከውን ንዕውታት ትኸትል ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንበዓል ወረን ባፈት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ናይ ህይወት ዝለዓለ ዓወት ክጓናፅፉ ዝኽኣሉ ንዕዖም ተተኸተልና ከምኣቶም ንዕወት በዓል ወረን ባፈት ነዚ ኩነታት እዚ ንክገልፅ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ግዜ እቲ ዝበለፀ ስጉምትኻ ሕጂ ክትወስዶ ኣለካ ብምባል ይመክር ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ቢዚ ኮይኑ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብንእሽተይ ጀሚርና ኣሰሩ ተተኸቲልና ፅባሕ ንጎ ብዓቕምና ዕውታት ክንከውን ንኽእል በዓልኩም ነዚ ሓበሬታ ተጠቂምኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ ተኮይንኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ፕሊዝ ግበሩ ናተይ ሓገዝ እንተደልይኹም ድማ ከምዚ ኣብ ዌብሳይተይ ዘሎ ሓበሬታ ወሲድኩም ክሕግዘኩም ስጉም ትውሰዱ የቐንየለይ ደሓንኩም